John Mekathor in Zumtu Pawl vot Thlak dan ning fiang zatina sim leilung tlun Christian lagi zumnak pasang thakan nai mi Pastor John Mekathor an komna Reformed Christian Voice Radio page video toite an tarmia US President Donald Trump thoi ambiak ok thu thang tra sim tu Pawl le Politic thu zaukam vot ding ti vek Pawl toi famkim zatina sim Pastor pa chun Sunday i khomnak in kauhran athupi ziana din pi ti alang tari chumi para kalungoi tok tin president in lungoi thuin sim Chinlung Ziangtin Christian Point Democratic kan vote launa ding san Bible vek in kan fe asia chon naw Thlak pumsung lai naw te tha hurukhuan nak nulanu pale pa nayo na le boklo zat mi solnak Pawl rom bungkhat sung e atarlan mi solnak maksak Pawl din pi tu minung hi kan din pi na ning lamjina law pathian kan du dot athupek kan thlun kauhran in azau ding mi chu khotlanga dingnak le ding falna ka moti hi ase chironga Zumtu chun tuitum hrilawk na kan lau din pi ding hi thu hi minung pari thumomi asilo Christian Pawl i chawhlan thaida lau ding mi policy asironga nalama kan ding tin kasim Pastor pai tu simmia tu fanga politic hi mitampi boipi mi ase hi chu adan asikau tu veka chu media tampi karla khala thil thang ding ase asinang kamang bang zat mi chu kan rami party tum pakhat in rom bungkha sungi swalnak Pawl mangin ne nak chawan tum rom bungkha sungi kan humi swalnak Pawl naw tha nak hurkhuan nak nulenu pale pa nayok nak swalnak tin kim tu Pawl chu Pawl mangin ram hroyan tum anni chu pathian huwa tuan se chu vek mi phun chu pathian i akhrem mi le akhrem lai ding mi polan si Bible thate kan zaw asi le achau zai na tuan vau chu misual dan tat le mitha thil thatu tu Pawl hum phim kha si chuironga asol le sol man thai thiam la minung policy tan pi ding chu achang thai la naw tha nak hurkhuan nak nulenu pale pa nayok nak chuvek sual nak an mu thai lawa chun Ziangtin mitha thil thatu tu an hubim thai ding misual sual tu Pawl Ziangtin dan an tat thai ding hi se rom bung lai thom i achau zai atwan ding mi tumbik simfiang nak si ti Pawl sim Chinlung Christian pakhat din hunin Ziangtin vek in politika kan tal ding thu thang tha sim tu khrekat hun tampi a mi phun thu Pawl an au pi re raw si kho hi thu a Bible in fiang taki asimia tia thu an su mi chu Pastor pa chun Jesus Christ thu thang tha phuang tu Pastor diktak na sia chun Jesus Christ thu thang tha sharlaw buai pi ding na nai in karwat law pathiani lalram le US President hi zomoknak an nei riai law chuti asi le vote thalaw in kan ding mo tin an sut bet Pastor pa chun kasim du mi chu pathian lalram le leilung tluni siang parang Pawl hi ampe parolaw Jisu in kalalram chu leilung asilaw ati kha chuironga hi hin kumkho rang ra aswalaw pathian lalram rang khala ra aswalaw Pastor siseh thu thang tha sim tu in pathian i ko nak law bak boi pi ding hi anei law chun hitin kasim du Christian pakhat din hun in kan khotlanga dingna ka thaina dinga dingnak then tu ding kan vote atul thu than nak huna dingnak thaina dinga le pathian asun loinak ranga kan vote atul mipi Pawl swal tu alaw ding kham thai tu ding kan vote atul chu Pawl chu thu thang tha sim tu le kau thade tu ding asilaw kau thran in politic buai pi lawin ding felna le dingnak avot son ding si Bible thon amilami nundan avot son atul kau thran le thu thang tha sim tu chun Jesus Christ thu thang tha hi au pi son se Pastor John Mekathor hi tuikum COVID-19 nannak ronga biangnak lam khamna dan akal tia California achau zain taya achuai tumlaya an chau vau hum himin tu thannak zungi khinglet tu Grace Community Church i pastor si kau khranin Jesus Christ kamboi pai thu law bak ngai ding le lunding anai law ti dingam tu asi